Nizan khan football matcha drama kan ti thin dik tak kan muleta a chuta chuan open play atanga goal khungte set piece atanga goal moi bik khungte penalty atanga goal khungte le red card ba ka goal cancel thlengin kan hmuwa in khel Ngaihnawm bik ti theinin Boruak asang remrem hle Thih le dam inkara dinga in ngaya hun top lam ti mina theitop Chhuah an khelte po kan hmuwa hei ba ka hian city goal khung khol arling halanan ati thei ngai mi lo ati thei tak te po kan hmuta ani heng ba ka hian team kai hruai tu lung oi che lo na te po kan hretel bok engpo ni sela kha match Anfield ta Liverpool in Manchester City an mi khualna in khel Ngaihnawm bik ti thei kha tunchuma hian zawdeu takin kan soidon ani he match ha hian City in bul an tran thazoka hun tirte a arling halanan remchang ane ngal thuaka Liverpool tlar nung an rim City in an nor deuh ngar ngara Arne Slotan a midfielder zingami Dominic Szoboszlai right back a achhor le pek bok ma se tumdang ang lo takin Szoboszlai hian farsa fa hian haulam ang reng taka chet anei le thina ma se Ibrahima Konate le Virgil van Dijk te an khel chelova Liverpool an inveng thathei City he minute somni panga chung vel chu ball po an chang deuh ngar ngara anor tu jok niin chakan tum hle ti an tilanga ma se Liverpool tlar nung an thiat hlei thei lo minute somthum an kheltlin ma dewa tangin Liverpool in an norve chana ma se anni point chance anin siam hlei thei lova sala pet gehian dan per sakin ekitike laiin gehi apaltlang thei lo boka Liverpool hian ti sual an nei tam miss pass le tlai hret ang chi te laklo tok chi ang chi te akha togin an nei le thina red chian ball chan tama City nortom te chuta tanga chance zone ang chi te an ngam lova ball an chanin tempo sang takin tlar malama ball an thon zung zunga ma se an ball in pe a that tok thin lo awangin City tlar nung an supop thei bik lovani team pahni in chak an du ve ve ti ero langin fall awm pon hun khoral lovin an tinung ngal zung zunga an game tempo asang hle City tan Rodri le Bernardo Silva an tangkai hlea alang sarber ti ngaman ni ma se farsa fa goal alu lo awangin chungnung jok anom talova heti chung hian Liverpool le Manchester City in khel ani miawa wangin Jurgen Klopp om to lo ma sela Pep Guardiola ala om miawa Liverpool in player an nei thabok nen second half a in khel ro pui Ngaihnawm le so sang lutuk kan hmuwa mual nei tu Liverpool hian second half a bulan tran thazoka City an bet ta jok first half a ball chang tam jok Manchester City hi second half a bet jok an nia Liverpool hian an ngam ta ang reng hle City tlar nung ta na haw tak an siam ngun lea first half le second half a in let ling thok ati thei game atang tha in Boruak sang lea ma se team pahni te hian goal an sual chuak lok lova minute samsari palina goal ma saber kan hmu chau Liverpool in City goal atanga naivak lova free kick an hlo chuaka Liverpool hian Arsenal laka hladeu takatanga free kick goal ro pui khung tu Szoboszlai an nei ti City hian hrema sela an hlau lova wala po player pahni chau an din tir ma se Szoboszlai an athiam dan takin nazeta ball petin a er phei zoka Donnarumma meu point aban man lovani goal ban per chungin a goal moi hle Arsenal an hne thum khan Szoboszlai free kick goal ro pui an chak puya kha thlengnon le tura Liverpool lam chon an ngai man hial ome ma se Arne Slotazia achuaka Liverpool hian ma an hroi nuin an attacking play kal thamar lai an thla an inveng uluk zual ma se changma mo lutuk Manchester City laka inven ngot zong afu lauzia an hrezuya minute samsari palina substitute player Ryan Cherki Bolvor Liverpool in andan peratangin Erling Haaland an Liverpool goal lama atau pheya chuan fum tran Virgil van Dijk bula chuan tha Bernardo Silva berkher alo oma Silva hian Alisson Beckeran ball adan main atlo lut zui City hian an sipuran sut nuin anril rupun mang chakduna an nei an lantir chun zoma Silva hian a goal khung lom chiam lovin bola la a mualaya rang takin alet puya khelchun zom le ngal vat an du ti an lantir tichuan hunakal zela Liverpool lamin thok khatlaya game an dominate angin an dominate zoto silova City in an nora Alisson Becker achesual penalty area a Matheus Nunes ati tluka wangin penalty achoya Alisson hian ball atok silova VAR endik ani nuwa penalty achoilo chan tur an mu sak talovani chu wangin Haaland pen chuakin City tan penalty a peta Haaland hian a hmain Anfield a goal ala khung ngai mi lova khelmual atlang ne lona berniin
Yergen klopahun lai phei kha chuan Anfield da Haaland hi anil tluan thaka ma se Arne Slot anwaya ero Liverpool a ati thei ngai lo kha ti thei ta in minute somkwa pathumna penalty atangin goal a khung ta ani hemi nu hian Liverpool in an nor zui chiama City goal naya an boi lai Liverpool lamin penalty an appeal ma se pek an nilova Federico Chiesa goal shot City player dan peratanga ball clock City goala alut ngei don nia lang Donnarumma an ro pui setin abeng perman boxia atopa thile damti ni om fashanin Liverpool captain Virgil van Dijk po a striker ani bermaya Alisson Becker an goalkeeper po City goal lama atlan chuak daya Liverpool hian goal veng nei lovin hun top don nai taka City an nora ma se City hian an counter late Ryan Serki an mual lai bora tangin kul takin Liverpool goal ruaka apeta Haaland an umin Soboslai an dantumin a ve boka ma se Soboslai hian Haaland a makhal theilo awangin apota Haaland hi tlulo ma sela achet amuan pha Soboslai hian atlan le pela ma se Haaland hian apot luve thunga ball goal ruaka alut zui Serki le City lamin goal an lom mupa ma se match referee in VAR aron angai tlat chuta endikani nuin Manchester City goal an pom saktalova ma se Liverpool player Soboslai an red card achoi ta thung Soboslai hi a fall ngei ani tin thil thleng ngun taka a en nuwa referee hian hetiang thutluk na hi asiama ma se Liverpool le Manchester City an lom lo ve ati thei City lam hian goal lo chuak lawin direct free kick an lo chuak ta jok ani City lam hian engwangin nge advantage apek tlang mai lo gola pom theidan aom reng anti ni in alanga chu an reaction a alangani Liverpool tan la an player poimo Soboslai an red card achoya wangin lomna tur aom big lova tichuan goldang lubel talovin Manchester City hian Anfield ta goal ni goal khatin Liverpool hi an neta ani City ta na goal khung tu te kha kan lo chik emochu Bernardo Silva hian tun season Premier League a goal khung masak berania goal poimo lu tu katling Haaland chu kan soito kha Anfield ta goal khung masak berani Sergio Aguero City striker ro pui tak po khan City kor ha chungin Anfield ta Premier League a goal khung mi lova ma se Haaland hi chu City striker ro pui jinga Anfield ta po goal khung tel jinga mi ati theita ani sangkhat zakwa somthum paruk somthum pasari season nuwa English Football League sangbera Manchester City in Liverpool home le away ya an ne masak ber ani taboka City in kumsom ko borvel anti theilo thin kha pepa kai soinan waya anti theita a season khata English top league ka home le away ya Liverpool an ne Manchester City club tan chanchin lom om big atling he match hian football game ro pui bi ka kan mu thin kan mutam leya atir lama kan soito ang khan open player changa goal khung kan muwa set piece goal satlia lo tak mai kan mu boka penalty goal kan mu boka red card kan mu boka chuba ka chuan goal cancel kan mutela safe ro pui bi kan mutel le zelbok atop lama phekha chuan City in thile dam anti nuwa Liverpool in thile dam anti vele anibera thon thu zia chop Ngaihnawm takte po ang lek hial o me in khelzowa City manager pepan soyin kan hne na chan hi ka chuang tak zeta first half phekha chu amak ti khop hialani Liverpool khan second half a anhun antonga Soboslai free kick goal te kha Arsenal laka akhung copy paste ang mayania player thabi goal thabi kani atopa ero kan captain rin na kha kan muwa kan captain Silva nungchang acheziate abeidon san loziate kha kan muwa kan le thalta ani second half a khan ekitike Mohamed Salah le Gakpo te tlan chakna kha nasazoka ton kanin be seilok sa shim ati ani Liverpool head coach Arne Slot hian soive bokin thil tam tak athlenga chu he club pani in machona thil thleng thin pa ngai po ani kan tan chuan result tha kan nei lo awangin alung oi thak lo hle first half a khan City kha big chance siam lova team thajok an nia second half a khan kan hun her chuakin hun tha tak po kan nei cross ball dan per zeu kha an tan chuan thil tha achang zuya goal khat ve kan nei pha ven kan tuma ma se to masa a an tang ta sia Bernardo Silva khan ati thatak zet amor abok thakop mai extra time a goal chua bok kha tunchuma po athleng le ta ani atia Soboslai red card chungchang ti hian soi bokin kha thil thleng kha kan soi zui tur po ani lova ball kha gola lumlu tir mai tur jok po ani mai thei ma se khatiang thutluk na kha dan ang tak ani chuan kan pom nge atu lang thil thleng soi zui tur kan nei chuan
Mohamed Salah City goalkeeper nena 1v1 a anin machon kha soitur chu ani nge yang he stadium a kumsari kumria cham to tan chuan kha chu Salah gol khung ngei tur ani an chiang vekang ma se referee khan kan du angin thutlukna asiam lo le tlat mai sia atia Liverpool boss Arne Slot hian lom lo na aneya ma ge hian Salah apot lu khan ge hi kha last man ania ma se red card phor ani lo Sobos Lion Haaland apot lu khan red card phor ani thung tin kha thutlukna in ang siam na tura angaya ma se thutlukna in ang ani tak si lo awangin Slot hi alom lova hril hai thak ati thu asoyani anal te kheldana lomna tur a muem ti chungchang an zo in ti hian a chang boka tuntruma kan kheldan khachu thlathum thlali kaltanen khachuan khai khin thei ani lowang ma kan son na salatuk ma se result ber hi thazok nei kan mamo ani atiani City striker Haaland hian penalty ape don khan azam thu azeb lova ti hian soin Enfield ta hian gol kala khung ngai lova ma se ka khung ta anuam vengveng ma se penalty ka pe don khan kanarvas le ka vela midang omte po khan ka lau thong ti an ria ka pa point kanarvas ti asia narvasi thil thalo ani san lo thung siam zoka min cher thei tu zok ania chu atha ani atiani hetiang match Boruak sang big angchi hi chu referee tan po kai hroi that a har sa zual thina khati chung khan referee khan ahna athok thaviau mai tin soizui awma then khat ero chuan referee dem na tur an hre tho boka clear dan an lawa wangin thil thleng in ang renga po ngaidan ang lo thin ti ero hretel ta ila he match result hian City ti lo tu tenge ati lom berang ti po hi zona om thei tak ani mai theye Manchester United le Chelsea lam an lom viawangem Arsenal lam an lom lo hle thungangem Liverpool tan ero tlom pia lama ki player red card awanga chana match ani tela tor zui thei thil ani awangin alom om lo zual he match hi apoimo tak zeta achan chu champion tuma in elna vodai thei tu le tinung chunjom thei tu tebula asang zual palizinga om tuma in elna ngong tel thei ani bok tichuan Manchester City an chakta sia Liverpool tan chuan champion lai ma ni sela asang zual palizinga tel tuma an chan mek na a antan kong a har sat zual phata a tebula parukna om chunjom ma sela anchunga om Chelsea an phak lo na point li ni in tebula palina Manchester United an phak lo na phei chu point nga ani tadaya pathumna om Aston Villa an phak lo na po point riat ani Liverpool tan match khelma bak som pathum man that viau atul dona ani lo chuan season thara Champions League khel phak lovin an pal theya chumi chance chu asang ta viau Champions League khel phak lovin a ngong thin chu kan hriat kha player tha chan thlengin a har sat pha thin ani Manchester City an chakta ka wangin ti hian Premier League season kalmeka champion tuma in elna Boruak anung chunjom zela Premier League ngaina tu tak tan chuan City chakha alom om zong na lai aom thei mai thei chu champion tumin Boruak Ngaihnawm tak mai mu chunjom le theina ani na hi ani Arsenal le City in thlauna point ruk chau ania anni pani hi anlain ma chandon ti hretel ta bokila Premier League bi ka hian Arsenal mabak chu homa match ruk awaya match sari ania awaya Brentford an ma chonanga awaya vek Wolverhampton ma chonin awaya bok to ten haman ma chondona chumi nuwa homa Chelsea mi khwalin awaya Brighton an ma chon le anga homa Everton mi khwalin homa vek Bournemouth an mi khwal le anga chumi nuwa awaya Manchester City an ma chondon ani hemi nu hian homa Newcastle mi khwalin homa vek Fulham an mi khwalanga awaya West Ham ma chonin homa Burnley an ma chon le anga awaya Crystal Palace an ma chondon bok Manchester City big mabak chu homa match riat awaya match nga ania homa Fulham an mi khwalanga homa vek Newcastle mi khwalin awaya Leeds United an ma chonanga homa Nottingham Forest mi khwalin awaya West Ham an ma chon le anga homa Crystal Palace mi khwalin homa vek Chelsea an mi khwalanga homa vek Arsenal an mi khwal don bok hemi nu hian match nga an khelma baka awaya Burnley ma chonin awaya Everton an ma chon le anga homa Brentford mi khwalin awaya Bournemouth an ma chonanga home match ha season khardonin Aston Villa an mi khwal don ani Arsenal hi an sang falu tuk hlei thei lova pep hian ati to thin angin AL puilian ber hi anuk niam le don emni chu beiseina chu Manchester City a aum thar le ta a Enfield ta ngei mai hena ro pui an chan hian an mania inrin tok na le phurna atu bel don boka wangin
Arsenal point champion andu tak chuan an na thataka an hlen vele zarzar phot atul don ta ani ole khatichin khani zana in khel Ngaihnawm bik ropui bik ti thei kan soi zawna chu nile phot ro se